Hey EP family, we are doing a $500 Mother's Day giveaway. To enter our giveaway, you have to be registered with UP Group Money. All you have to do is follow these 3 steps and you'll be in the draw to win $500 Mother's Day giveaway. Ia 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛 suafa manumalo Yesu Keriso malo soifunuia malo foi le langi malo le folau I le lofa maleanga leo le tua ia o le isine o whapoponga o tanto po kalame o le MŌLÍ o le AVA ina o tanto lia mai lofa maleanga leo le tua te ina mai lo soifua malo foi nei ola tanto 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚑 I pua manua I le pua mala ia whatalo whatoi foi le unanga al Global Kingdom TV lana uauna ia Pastor Mike ia meise pulenga malu malo le whamalosi ia le tua I ne fiafi whatalo whatui tamama tua ma tina mantua o si o tātou tunu o Samoa ia meise ai o tūpulanga lalvaoa mau tātou whanau le ngata I lea whatalo whatu au auna le atua o lo whapenao na whitaitunga I le tala le nei matau manu o ina le whiau o le whaotanga au tātou maua manoa mai le atua ia mamaua se Taimi wa whasoa mai e le atua I lo soifua mo lo wola ina ia iaiso tātou a ngā molo na vi inga ia maise ai o le tala lei so vi ia le tua la whapenao na o amtamea I le fiafi se talo te ina I fo I tātou po kalame I le fiafi tama whapenao whamluina o swafa tai te ina mai o soifua ma le olo o tangata le nei vaenga le soa le aso ina o whapenao na whai ufoi tiu te mawhaiwa o ngā ruenga sa whitaitunga iai o tangata ia mawhengai ma o tangata lo mātou tamā whaatai lau teitei ngā mana e maise o lo whaatasi mai a o au whamani anga foi mātou I ia la o whio whaatai foi la whamalonga I o mātou tangata iai le ngata I lea maise o le sosani o lo wanganga po ia teito lua mai mātou whapenao na ulia mai ai le nei vaenga le aso lo mātou tamā talo whau mai oi le nei fiafi whapenao na whetalai oe whatanuu lo whiangalo whamanino mai ia I mātou au mātou maua wanoa whapenao no ta pena ai o mātou tangata mō ngā ruenga I le lei ai o le sini o nā mea uma
ia whaatapena I mātou mo ke riso le lio leo whaafitai o no suafa Yesu. Amen. Amen. Ia, toi whaatalofa atu so stasi o whapenao no so taimai lunga o pera tuwhailangi I le nei vaenga o le polo kalame o le moli o le ava I se whaupoponga I nei fo I vaiaso ia vea I fo I whamilianga moli o le ava I lau finangalo ia I mai se o lau sāvalinga ia I le nei vai tau o le olanga ma le Taimi au lau tato iai pea I le lofa tuno le tua ia le ri malo le osai malo fo I whamalosi na ua whapenao na tuatu I lunga ia le tala o le tato whasoa I nea fiafi Taimi Nonō borrow time Taimi whapenao na toe whaupopo o whapenao na whautalaina I whauinga I sona manatu whapena ina ia momoli mai ai ia le finangalo le tua o lo I tutonu o le tato tusi filifilia mau I tono le Luka lona mtaupo 𝚗𝚑𝚡 au lona whai upu mua se I o I whai upu 5 o lela whai tawina I nea fiafi e whapea o io na so o mai ai tangata o tala mai a te ia I tangata karileia ina o whewhiloi e pilato lo lato toto ma le toto a lato taulanga. Na tali atua I leo Yesu o whape atu ia te I lato. Pate o tau ea, o sili o na ngasala ia karileia I tangata karileia uma. Ina ua tinga ina I lato I mea whapena. O te whai atu ia te o tau I le ai, ai a whaitu te le salamo e whapena lava o na whano o tau uma. Ile male to asfulu male to valu sampa ui o lato runga le olo I se loa. O lato woti ai whate o tau ea o sili a lato o sala I tangata uma o e na nofo Yerusalema. O te whaiatu ia te o tau e le ai. Ai a whaitu te le salamo e whapena lava o na whano o tau uma. Okay? Na iaile o le whata oto lo whapena o na so mai ai Yesu I foi upu e ono se yo o I foi upu e iwa o lo o whailo mai ai ma whapenao na to e whalautele mai ai le winga o le whiau o lo tamu whai Yesu e momoli atu ia I latou o lo whapenao na whesilingia le mafuanga ua laiona whioti whapenei tangata na whapenao na o mai ai le aso ma whailoa mai a te ia. Ai o le tāua lea, pia o tātou tutilo iai au mai fo I le nei vai tau I tātou sābalinga o manatu ia o le totele pia whapenao na whatia ia tangata I meo o whawhitauli ia o mala whale natura tulanga fo I o mea fia I soifua ma le ola taipe o lolonga, taipe o wha, o mafuie, o whalavelave tau tavale, o whalavelave I lungo le ea, ia maso se whawhitauli tunga e whapenao na fia I soifua ma le ola o le tangata. O na whapeifo le o le manatu o le tangata. I Taimi whapenao na fia ai a se tasi pe a fia I hoi se ainga I tulanga o whalavelave whapea. Ai ona o le tele o anga sala o tangata wale I ona whapenao na fia o tangata I whalavelave whapea. Po o tulanga e mau I lava le soifua ma le ola. Ai o le manino I whetala I ngā Yesu ina ua tātou maua lea fosfoitau ina o tātou whalongo iai I le whiawhile. Ua whapenao na au mai e Yesu ia le a moni ma le whiau moni mo tangata o lo whiola pea. E ui wa a fia soifua ma le olo tangata e peo na ta ua I pilato. I le mea na ia whaia ma ia poloa ia I foi I la tōro ngā lulua I la lora na pule e whasiotia tangata karileia ma whawhewhiloi o la tōtoto ma taulanga. O ingo tangata ngā lulua I le whale o le atua
na whapenaona whasiotia I lalo le pule pilato. Atoa I foila mal whateiteinga o lo whapenaona au mai tangata I sfulwalu na po I aile olo I se loa. E le whapea o na ua tele lo lato wangasala. Na ilo o wangasala o tangata Kalilaia po wangasala o tangata Yerusalema. Po wangasala o ila toui o lo whapenaona afia. Whai mai o le aunga ma le tāua o le wheau mo le taimi mo le tangata o maua pele a kanoa. E ola ai o ia o le wheau o le salamo, o le wheau o le liliu, o le wheau o le whapenaona suʻe o le loto. Ma whapenaona furitua ma la wha'i ala o le tangata, po angasala o le tangata, a wae whano fo'i le tangata, pe a au noa ma le salamo, ma au noa ma le liu ese, ma iana angasala, ma le liu atu I le atua. Au I fo'i le tala leo lo tantou whapenaona whapsangai, o lo au mai ai se wheau tāua mo so se tangata o lo maua pea le ola. E tau mai ai, o lo o tua manoa le atua, e tau mai ai, o lo o maua pea lo na taimi, e tau mai ai, le pupu o aso le tangata. Au le whamaonia e le Iakopo lo na mta upe wha, au lo na whai upe spulmal wha. Pai mai e upo Iakopo, ai le iloa e o tau se mea e tupu a tae au. Awa pe sea lo o tau o le pua o lava, lea e aliali mai I se tuaso I titi o na mou ai lea. Au mai e le fionga le tua ia le moni ma le whamaoni o le pupu o aso le tangata. Sa aso le tangata. Ma mea e mawhai o na tupu I le tangata. O loo whapenao na whaailoa mai ai. Longo winga e ai le umi o le taimi e o lai tangata. Ai o loo iai whaile mea e muri mai. O le oti. O le reality lea o le olanga ma le savalinga le tātou te iai. E whaailoa mai ai. E le ona o le tele langa sala o le tangata e a fia I lea whaalavelave ma lea whaafitauli ma mau ai o lantou soifua. Ai o le memoni langa. E whaailoa mai e le upo le atua le pupu o aso o le tangata. Whaailoa mai e le upo le atua le moni ai ai taimi e te ola I le whaatapula a le atua I lona taimi. E ai fo'i le taimi e whaamuta I nai. Ia ma whapenao na oti ai tangata. So, o lo whailoa Yesu, everyone is going to die. And everyone gets an opportunity to survive, an opportunity to live, an opportunity to hear and respond to the gospel. Ina ia whapenao na whailoa mai ai I le tangata. Io e iai le taimi e o lai, ai ai foi le taimi e o ti ai. Longo winga e pei au mai lo nao te lenga atoa I le finangalo le atua. Be ready. Ta pena, whasauni, no fouta, ma whapenao na mana tunatu loloto, e pupu o waso, sa aso, e le taunga mali e pe aso, e iai foi me tupu I le aso. Ai lo na taunu ungo lo whatali mai mo so se tangata. O le oti. Ai o antu I le taimi e whapenao na oti ai. Ua sauni. O antu I le taimi e whapenao tu ua ai le nei tino ma le nei larolangi. Ua ta pena le lei. So, le lai tātou te tau mai tauina I le tala o lo whapenao na au mai le fionga le tua mo tātou le neviafi. There is a misconception. I le mafuanga e ala iona
o tia tangata e tusa I mai la tau no mai mawhailoa ia Yesu wa iai tangata u whioti ai pia le mafuanga le wala i le whioti wai mai Yesu le ai pa wale mea au tau iloa wa tutupu ia mea ia I tangata ma mau wailo la tau wola ia o tau salamo ia o tau liliu ia o tau whapenaona whai se filifilinga poto leanga o le manino a fionga le tua e mawhaia ona teia ina tangata miotonu I whawhitauli mawhaingata taipei fo o yopu I tono le fionga le tua e le filifili yopu ai o tangata o le tua ia le tangata ana iai le tasi aso na whapenaona a fia I foi o ia le ngata I le to e sea o lana whanau e pele ia te ia a o tangata foi sa whainga luenga ia te ia po ana auna a toa I foi ma whamianga I le atina e matau mo whainga sa whapenaona ngalue ina e lea foi tamama tua a toa I foi malona soifua malolo ina na afialo na tino I se whamai na mutua whapenaona le taunga malia pe a tatou whaitaua le tuso yopu I lona onga na o iaia le mai o le toina ai le I whapea na whapenaona ta ua le tuso yopu e iai se anga sala yopu na whai na mafua ai ona taia o ia foi whawhitauli ma ia foi whamai na whapenaona a fia ilo na ola ai I foi lau tatou mai tau I tono le fionga le tua e peo na umai tuso yoani lona tau ko I vai ai foi le istangata na whapenaona whanau I le lalolangi le nei sa iai se ainga na whanau ai na whapenaona soifua ma maola mai ai o ia ma whapenaona mai tau ina ua moli mawina e tangata o le tangata e tawaso ma whapenaona tawaso mai le taimi na whanau ai ona whaifo leo tala pe mafua ona o le angasala na mafua ai ona whatawasoina le tata so o manatu ia e whapenaona o sofia ai le tangata e whapenaona whaia se whaiunga ai o loo manino le fionga le tua e leo le whapongai lea o mai a fia I tangata o mea fo ia whapenaona tutupu I tangata ai o lo au mai e Yesu ia le tutaua o le taimi ua whapenaona whatanga I le atua e tate ola ai mo ta savalia I le langi mo ta whapenaona ngā lulu ai ma whataunuu lo ta walawina ma whataunuu ia tiute ma whaiva o fuafuanga o atina e matau ma whainga I le e iai le aso e whapenaona whamuta ai ia lo taola I lunga le lalani nei le angango umo na whanumera I le tua ma whaitawina I le tua ma whapenaona whatulanga I le tua le aso I te whanau ai ma le aso I te oti ai ai olo au mai e Yesu le fe au tāua e te tauona tata longo pea I o tātou loto ma whaamanatu ai pea tātou e pu aso le tangata whātāua lo wāmanoa whai se filifilinga mautu e pu aso le tangata whai se filifilinga mautu lela e tāua ila le whātaoto ina ua whapenaona au mai le whātaoto I foi upo ono se I o I foi upo iwa o lo tāua ai ia le talo lo whapenaona au mai ele matina wa asia ele ana le whatoanga whapenaona whamoe na te fau maua se fua mai le mati ai pe tai ele I maua se fua e whai mai ua pea ma le tonu tausanga o asia pele mati ele iaiso na fua o na whapeifo leo le tangata e pule le whatoanga le o le whapenaona tuina I lalo le mati lea ma fua mai le se fua ai fai mai leo na faifo leo lo whapenaona tausia whatoanga ma vaia le whatoanga
a me le tu o se tausanga stas leo le a whapenao na eli ma whapenao na lafo iai o taota pe o le whalei ele lea mo le mati a whapea e au li atu le isi tausanga o whapenao na fua mai ai ona le leila ia le ai a whapea ele ai ona tuina la ia le ilalo le launga e ielo na tau o le whiau o lo whape na ona por whata oto leo o whapulai le a ano le whiau ona o leo au mai whiau I tangata na atu sala mō tau o lo moa lo tau a manoa e li liu mai ai ile anga sala ma li liu atu ile atua le la au mai whata oto I e fsoswani e whapulai I le whiau lea ma le finangalo le atua I le pupu o le taimi ma le avanoa wa au mai le atua ma le taimi whaupopo lea la tātou te waia I whataoto lea wa iai le taimi whaupopo mo le mati e te whapenao na tū ai ma whapenao na sa ilia ai sona fua ona fua ai lea o le whaauawina o lona ola pe a fua mai ai ale ai ona tuula ia le ilango e tau mai ai I whataoto lea o le aso tonu lea sa te tau ona tuu ai lalo le mati o le aso tonu lea na te tau ona whaiu iai ia le teimi e ola ai le mati lea I lungo le lau ele nei ai ona ua whapeifo leo lo tausia le whatoanga ai a me le toe tuu iai se tausanga stas leo le a toe eli sua to sina au tafa ma tuu iai o taota po le whalei ele I lopo le mele le mo mia ele mati ina ia whapenao na ma whai ona fua mai ai I se fua ele nei ma se fua e whapenao na tali atu le mana onga o le pule I whatoanga ma le ele o lo whapenao na tu ai mati le ala na whapea ona talia ina ia le fautuanga ia o se manatu fo ia leo lo tausia le whatoanga to e tasi le tausanga pe lopo le whiau lea mo so se tasi o lo mawhai ona whafonga mai le nea fiafi mo mua ia I la tau ia na atu ia Yesu I le aso lea le lopo le to e aso na o le isio o I la tau na atu ia Yesu I le aso le to e tasi le aso tutoe pe to e tasi le masina o lo toe pe to e tasi foi tausanga o lo toe mo I la tau ia e whapenao na li liu mai ai lo lantou nga sala ma la fwai o lantou wala ma li liu atu I le atua mo se whamangalonga a o se wha a o onga mo I tātou ma se whamanatu foi mo I tātou o lo tātou whalongolongo I le whiau I le lope to e tasi le aso le lope to e tasi le vai aso le lo foi pe to e tasi le masina mo se isi pe to e tasi foi tausanga al vesili ava pe e to e paule o lo wava noa o lo e whalongolongo mai ai le upo le atua I le nea viafi po lo whapenao na whamanatupea ia tātou e pei o le whiau taulongolongo au na le atua mai le fionga le atua I le taimi ma le taimi aso walu au le fau o toe whamanatu I le neia fiafi le tāua o lo wavanoa o lo taimi Nonō leo whaupopo mai le atua. This is your borrowed time. This is your extra time. Ai atua I se whatulanga sao e peo na umai Yesu ina wa whaonga ina le whataoto le whailoa tuai le ano moni o le whiau ia I la tau na oifo ia te ia I le aso ma whapea ifo I le manatu whaletangata ma le iloa whaletangata ma le tonu sai le mawhauwhau o le tangata I le ngata mo I la tau I le nā taimi au tangata foi o le nei vai tau o le meta o le misconception o le manatu se o manatu e le tonu pe au mai lalo le ainga le upo le atua e le ai a o ai le teime te oti ai wai oti
Ao ai le taimi e whapenaona e anga ia tuai isano whanga e awhia ai soifua mleola I whalavelave 𝚟𝚑𝚎𝗏𝗓𝗓 po o whalavelave whale natura e awhia ai soifua mleola a whapea o ina le wala e te ui atuai e te sao atuai I le taunuunga ma le whaavavau o lo whaatani mai. O no leo tātou I loa I lua whaavavau o tāpena I le atua ola ko leoti o le manuia I le langi ma le mamalu o le atua po o le alu ese atu I le isi whaavavau e au noa ma le atua I le meolo iai le lepa afi, I le meolo iai le ufaitangi a we, I le meolo iai le lili mauanifo, I le meolo iai le pongi sā ma le tō I le ngata e peo na whaamatalatala I le fionga le atua. Au le tātou te taumaitau I le fionga le atua e peo na filifilia I le nea viafi, e peo na au mai e fe au, salamo po le whano, repent or perish, okay? Ina ia I loa e le tangata, ele ia pupu o waso, ele I loa po le alime tupu ai o le fe auta ua a whapea o lo wola pea, ma e soifua pea, maua lo wavanoa e te salamoa. Ina o tātou whalongo I le upo le atua, ma whapenao na whailoa mai le upo le atua. Ele ai asa tangata I le lei na o le atua. There is none good but God. Lela e mo mia I tātou. Ono tātou whapenao na ave ese le manatu se selea ai ona o le tele o ngasala o le tangata. E whapena ai ona tu ngā le oti o se tasi. Po o le maliu o se tangata. Ai o le tāua le o taulongolongo le upo le atua. Salamo, li liu, o lo maua lo wavanoa. O follow soifua I le atua, whatulanga me te tauana whai. I whatulangana wa umai le atua. Get right with the Lord. Get right with the Almighty. Get right with the Savior. Get right with Jesus. O le tāua na o le whiau ina I o tātou maua. Le angolo manino le upo le atua, I lea I lava se tasi e saili I le atua. Wala fo ina uma e tangata ala o le atua, e filifili o lanto wala e anga I atu iaiso. Lela e manino I le umainga I paulo I le mta upatolu o tusio o Roma. There is none that seeks after God. Lea ia se tasi e saili I le atua. E fai mai fai not ele ai se tase whapenaona li liu atu ia te ia se I vanga nā tangata o lo whamanino le fionga le atua I no walato whalongo le upo le atua ma le taulongolongo le fionga le atua ona li liu la ia lea malafua I o lato wala ma li liu atu I le atua o tangata la ia e whato asa ili lo I le atua o tangata o whalongo le upo le atua la fwa I ala o tangata ma manatu whal tangata ai li watu I le atua o tangata la ia le ta ue le upo le atua o tangata e saili le atua ai o tangata o lo I fafo ma le vaenga lea ele ia si se saili mela na le taulongolongo I pele upo le atua e pei o le nei fiafi I lungo le unanga le Global Kingdom TV o lo o taumanuoa I au na le atua le upua le atua ma taulongolongo ia so se tangata matua taulelea peta maititi e iloa fetu na ili tamutau mai le angavale e whalongo I le upua le atua ma whai le upua le atua le angolo iai le tauio le angasala o lo au mai le fionga le atua o le tauio le angasala oti au le oti la o lo whapena I lea o na vala ma le atua. Death separates man from God. A lea la na la I o na fio mai Yesu ina ia alu I le sa tauru Yesu I tūlanga mo le tangata angasala ina ia totongi le tauio le angasala e ala I lo na maliu ma lo na toto na whapenao na totongi nai
ma whatauina ai le taui mo tātou, ina ia le toyoti tātou, ai ola tātou, ina ia whapenaona le whano tātou, ai maua e tātou le ola e whavau, ina ia le tutongia e tātou, le taui o le angasala e le mawhaiono tātutongia, ai o tātalia le taui na whapenaona saunia e Yesu, e ala ilona toto. Hallelujah. So, le la tāua i mo tātou neviafi, ina ua whapenaona whamanino e Yesu ia lana whetalainga ia i lātou na atu ia te ia i le aso, ma whesilingia le mafuanga wala i ona whioti whapea ia tangata ia e le taunga mālia to i ngā oti, le angol mele na whai e Pilato e taunga whai e loo mai ia loto tangata i Salaelu ia te ia, ma whapenaona whataunua i mea o loo ma natu i ai o ia i lona tulai mai ai aua o leisi leo mafuanga na lai foi ona moli mawina ai olo i ai foi sia tina e na foi e Pilato i le Taimi e pe ona ia ave fa malosi e foi ia tupe fa pena ona patino i le fale o le atua ai au mai e fai e se tasio atina i tutonu lava i Jerusalema i le pule sa ia ma fai unga foi sa fa pena ona fatino ia le ango i o kovana i tutonu o le nuo Israelu i lalo le whamalunga a Kaisara ma le malo Roma i le vai tau. So, o le meta ua le tau whai e tutuli i tusai ma le finangalo le tua ma le upu ma le fasfoi tau o tato filifilia. The issue is not how you die. E leo le aunga ma le whamoe moe e peo le whetalainga Yesu. O le ale tu a inga oti el tangata. That is not the issue. E leo i nai te taula i leanga e se ma wala e mali liwa i tangata ma whioti ai fo i tangata. A tatou tau mai tau fo i au auna le atua na mua i malai le sagalinga. Mai le whenga inga tuai, se o tātou o mai i le whenga inga fōu i le taimi o le lua i e kālesia, taimi o perfecta, taimi o staulanga i le whenga inga tuai, taimi o tupu i le whenga inga tuai, tangata o le atua i le whenga inga tuai. Ma le tuai ngā mali liu na mali liu ai tātou o mai fo i le whenga inga fōu, tātou mōli mawina ai le tūngā fo i o le maliu na whapenao na mali liu aile wa apostolo na fasiotia wha maturo e le taunga malia e le o tātou manino iai ai o le fesili pe ona o le tele o la lātou anga sala wa ala i ona whioti whapea o le tali e le ai o le manino na olo au mai e Yesu Keriso i it is not how we die a o le fesili tāua malmanatu na ia whapulaina i tātou from what we die po le ale e le o le tua i ngā ote e tangata ai o le manatu o le ale mafua anga wala i ona oti le tangata pe o le fesili e toe au mai whapea po ua tai loa ma tāpena pena ina i o tai loa i ai le taimi e oti ai tangata. Pe o nā umai e le poto le tusi o whaila aunga. E ai le taimi e whanau ai. E ai le taimi e oti ai. E le taimi e te toto ai. E ai foi le taimi e te sele ai. E le taimi e te ata ai. E ai foi le taimi e te tangi ai. O le au mainga le fionga le tua i ai taimi o whatulanga i le tua mo le mea ma le mea i le o langa le tatu te ai. Ai mol tangata lava ia pe ono tato mai le fosfoi tau lea mo tato tilo ai foi mo tato mai e foi se fa manatu mo tato tu sai mal fetalainga Yesu Keriso o toi fa popolo Taimi le lopo le toi Taimi le lopo le toi aso le lopo le toi masina le lopo le toi tausanga le nei
ai o le meta ua o lo whapena ona mai tauina le fionga le atua. O le alofa tunoa le o le atua. O le lofa muti vale le o le atua. O le avanoa ua toe tu mai mo oe mau. Tate toe whalongo I lava le upo le atua. Ma whatulanga, ma whaise whainga e tusai ma le avanoa ua tu mai e le atua. So, I le mati lea, ua whapena ona toe maualo na avanoa o le isi tausanga e toe tu mai. Ina ia whapena ai ona fua mai ai I se fua e lelei. Au le fo iwa au mai e Yesu le fe au tau longolongo ia I la tau na watu I le aso. O le fe au tau longolongo a whai o lo tau feola pea salamo maliliu I le atua. Ma whapena ona la whai ala o le tangata. Hallelujah. So le taua lea e pe ona au mai foi upo le al perfecta I tusio a wenga. A wenga lona mta upo tolu alona foi upo e lua sfulma lua whamai. O le alofo Iova ua le wha umatia ai tātou. Ona ua le mawai o lona alofa muti vali. O le moni le o le finangalo o le atua, ma le tua vanoa o le atua I sos tangata. Ma le whatangana e tusai ma le pule a le atua. Mo sos tangata. Lea ea mana ia el profeta ia Yeremia I tuso a wenga. Ma wha penao na wha petai ai le lofa muti vale o le atua. The mercy of God. O lo whailoa mai ai. Le tua vanoa pea o le atua ma le wha soa mai le atua. Ina ia le wha matia tangata. Ma mau ia le tangata. A ia whapenao na no fauta le tangata e whataua vanoa ma le Taimi ua tatala mai e le atua ma whapopo mai e le atua. Lela e whailoa mai e tātou no tātou whaitauina le tala mo tātou whalongolongo fo I whetalainga Yesu I lea fo I tala. O lo whailoa mai o le isi vaenga leo finangalo le atua. Ina ia o tātou I loa. I oe tātou te maua le malos. O tātou maua whamarianga. Whai ono tātou whataunuina ngā ruenga mtiute mwhaiva o atinae o pisinisi. O ngā ruenga I lelei aia o tātou I loa I le totonu ngā le mū o le sāvalinga ma le tāwholaunga. Le ai wa uman whatulanga e le atua I a le umi o aso le tangata. Le Taimi o le tangata. Ma solo totoe mo le tangata. Ma le mawhai e whatino ai mea uma wa umai e le atua. O le tāua a whai wo tā maua vanoa ia mai le atua. O le vesili ua tā filifili e la whai o tā ala. O ala e tonu le mawhauwhau o le tangata I tau mwhai e tau anu tonuina I oia. O ala e whapenao na au mai le upo le atua o ala e whatau mao I tangata mai le atua. O ala o ngā ruenga altino. O ala o ngā ruenga whaale larolangi I le itu e whapenao na whatau mao I tangata mai le atua. O ala o mea whawhiawhia o le olanga nei. O le whasausile o le loto. Ai whapenao no tātou li liu I le atua o maua vanoa. Lei lopo le toe wheau lea o lo wei whalongolongo ai. Lei lopo le toe taulongolongo lea wei maua lea fiafi nei. Ai o lo o apa mai le atua I lo na lofa muti vale pe o upo Yeremia I le tuso a wenga. O le lofo Iova ua le whaumatia ai tātou. O upu na ave ia sayuta. Ina ia whapenao na whailoa tuai le lofa muti vale o le atua. Au le foi la whailoa mai ai le apa mai o le atua I lo soifua maloola o tā whalongolongo ma whapenao no tā whaia I se wha I unga tonu ma se whai unga e I ulelei ai. Maua le ola, maua le whamangalonga, maua le manuia, maua le ola e whavavau. Hallelujah.
e ala I lo ta salamo e pe o le aunga na o le wheau e pe o le whetala Iesu. E leo le toa I ngā oti na whioti ai lātou ona o le sauā o Pilato, na whewhiloi o lātou toto ma taulanga. Po I lātou na whapenao na pū I ai lunga le olo I se loa, o le tāua au tau maua le avanoa, au tau whaalongolongo pēa I le upua le atua, au tau manava pēa le manava ola mai le atua, salamo, li liu la fwai ala o le tangata, li liu I le atua matalia ala o le atua. Le lae tātou te maua ia le tāua o le wheau, I le tusi fo ia le o Luka I le mtaupu e sifulmalua, o lo whapenaona au mai I le testala, ma whailoa mai ai. I le whaiupu e lima valu se o le whaiupu e lima iwa. Le tāua o le itu whale nganga o le jaunongolongo le ma le whiau o lo whapenaona whailoa mai so stangata. E whapenaona no fo I talafu whapenaona ta pena e luatu e tula I luma o le whamasino. Whai mai e sili ai ona teu I tua. Ia le mtaupu lea. Ai tele I whapenaona o atu le Taimi te whapsanga e ma le whamasino. Longo winga. O le tāua o le la fwai o ala o le tangata, le tāua o le whamangalo atu o le isi tangata, le tāua o le whai o le mea tonu ina ia whapena na tā pena I tālua. Ai le io atu I le Taimi o le whamasinonga wa o le au mai le upo le atua. O le umai o le ote o le tangata, o na so o lea ma le whamasinonga. E le ia se isi mea, o mai lo le oti, ia ona tala foi leo le avanoa I le isi foi la sanga I tā pena tuai tangata e whaasanga I ma le whamasino. Al whautaira I le atua, ona o le Taimi le nei au tātou wola pea, o ia o le whaola mo I tātou, o ia e lawea ia I tātou, o ia e taua me o tonuina I tātou, o ia e whaola ina I tātou, o ia e whapenaona suitulanga mo I tātou, a umatu la le Taimi le nei ua tu mai e le atua mo tātou, ona iai leo le isi la sanga I tātou te tāpena pe au tātou o esa tu malalangi le nei, o le mea ta ua o le whamasinonga al sili, we sa une tu la I lumo le na foa whamasino o le ri. O ua e sa uni e te tu la I e te tali atu I me umo le a whapenao na tō malaulawina mai e le whamasino. I oe po le ai o lo I lungo le tangata le whiriwhiringa. A whai ta te whapeifo, ta te leo sauni e whapsanga I ma le whamasino, lea borrowed time. O le taimi nonola lea wa umai le tua, o lo taimi whaasiri lea, o lo taimi whaupopo lea, wa umai le tua. Lea te tau wai ona o ta whapenao na ta lia le upua le tua, ta salamo ma la whai o ta ala, ai o ta lia le amiotonu le tua. Whamangalo ta ua, tu saoloto ta ua, ta ua amiotonu ta ua, au maile le leinga o saunie le tua, e tau le leia ina ai ta ua, I luma ia te ia le whaola, a o atu lai le Taimi ta te tula ia I lumo le no whali whamasino, o ia tonu foi le whaia le whamasinonga, ona whapeifo le o taloto, ua ta sauni ta te whapsangai ma le whamasino, amioton, hallelujah. So, o le tāua le o le taulongolongo le upua le atua, ina ia o tā whapenaona, amana ia le whetalaia le atua, ma le whailoa mai e le atua, ma le apa mai o le atua. E ala I lona lofa tu noa, ma lona lofa muti muti vale. Ina ia le whano I tāua, ina ia le whapenaona la fwai I tāua, ina ia le whapenaona tu vala vala I tāua, ma le atua ona o le oti. Le anga o le oti I tangata o le atua, e awa o ata tau e whenga inga fau,
o tātou o lo'o momoe, o lo'o whapena ona whailoa mai ai, momoe I totonu ia Keriso, e toe whapena ona tu atu I le manuia ma le ola o saunia I le atua, a o tangata e au noa ma Keriso, e whaonga ina le upu leo le oti, ina ia whailoa mai ai, le anga o le oti le au noa ma le atua, ua tuu vala ina ai oe ma le atua, a o le oti o le tangata mi o tonu ma le tangata ua tauami o tonu ina I le atua ma lave ina e le atua, ma whaola e le atua, ma whamangalo ina e le atua, e ta ua o le tangata o loo moe, e tau mai ai, o loo iailo na wha moe o loo whapena ona ia te ia, e muli mai ia te ia. O le wha moe, a Vaia Keriso I aso lea o le toitu mua I le Taimi e AVA I le kalesia, o le aso e 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘 ai malona matai, o le aso e 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘 ai malona alii, o le aso e 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘 ai ma le whatoa whaiawa, o le aso e 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘 ai ma Iesu Keriso I lunga o ao ma whapena ona ma futa atu ia te ia I whawawau. Lele sa upua a Luka I le mta upu e rusu matasi o le whai upu e tau sumale o na whai mai. O lea I o tau mātala e lea unoa matatalo. Ina I o tau maua le malosi e sao mai ia mea uma ua tali o mai, ma ia tutu I luma o le antalii o le tangata. Whailoa mai ai e le ngata mo I lātou na whaalongolongo I le aso I mea o lo whapenao na ngai mai mo Israel, o lo ngai mai mo le apostolo, o lo ngai mai mo I lātou na whapenao na ve mo mua iai au. Ai o le foi lae au mai e foi ia le taulongolongo mo tātou I le nei au ngā tūpulanga, o lo tātou soifua maolai, tātou te iloa iai mea o lo whapenao na ngai mai. O lo iai le toa sao le atua o lo ngai mai. A whapea e le mua no o mai. E iai le si mea e mua mai, e mawhai foi o na mua mai, o le mea ta ua le oti. Ai le yo o mai le nā Taimi. So e o mai le oti, o mai le toa sao, e o mai le whamasinonga, ngā o mea e o mai mea iei. E manino le upua le atua. E po fea tate alu iai, po fea e tate nofo ai, po fea e tate tū ai. E le ai, a le o le oti a mua mai, o le toa sao le atua e o mua mai, ia po o le whawhanonga e whapenao na o mai. Ai le leile o mai o mea ia, ua o tā pena, ma tā sauni, ma tā salamo, le anga le awala I te sauni ai, e a mata I salamo. O le awala I te tā pena ai, o le salamo. Le anga le salamo le amatanga o le whaolatanga mo le tangata. Hallelujah. Repentance is the beginning of salvation for mankind. Repentance is the beginning of a blessed hope for man. Ua tā pena I le tua mo le tangata. Ai a whape tate tutu vala pea ma le ame o tonu o le atua ma le o le atua. E longo winga o lo tā vala mai manuia o tā pena I le atua. Ai a whape tate taliaina ala o le atua ma le taulana tōngi ola le rii ma le lengo o saunia I le atua. Au mai lo le atua manuia ia ma tu I lunga ia tāua. Ma whatulanga I tāua I luma ia te ia. Hallelujah. Ona sila mai la ia leo le tamā. Le toe sila I na tā whale tonu, ma le tā sala, ma lo tā leanga, ma o tā ala pio, ma isi fo. Ai sila mai le atua le tamā, sila I ame o tonu o Keriso. Talia le tamā I tātou, e le ona o lau anga sala ma lau whale tonu lea. Le wana tia, le ua fulu. Ai sila mai le tamā e talia I tātou I le ame o tonu o Keriso. Lea, le ufitia I tātou, le wha moe le o saunia I Keriso.
le lenga leo saunia Keriso, le amiotonu leo saunia Keriso, le tongiola leo saunia Keriso, le famanga longa leo saunia Keriso. Haleluya, waiwaie, ona amana ia le tua, matalia le leia tātou le tua, tu salava la po le alo ta angasala. Tu salava po le ale lo loto le angasala wa e o iai. Pai mai ia le upo le tua, e le aise angasala e le whaamangaloina. E o ai upu fai e le mawhai, ona le whaamanga mawhai e le toto leo na whaamangaloina, o le kau kia na le toto lea. Le toto na whaamalingina I lungo le sa tauro, e whaapena na whaim whaamau whailonga e whaapine ai le whenga ingo fau leo lo tā tuwai e Taimi nei I manui o le whenga ingo fau a whaapela o lo au noa ma le tangata au noa ma tātou mo mia no tātou a apa tu loa ma talia e ala I le whaatuatua ina o tātou salamo wa o salamo le amatanga o le whaarutanga o le salamo le la whaai o ala o le tangata o le salamo le la whaai o le whaamawalunga wa o mele tuaim salamo le o le whaamawalunga le loto maa le loto fete le loto malo le loto e mafua ai ona le mawhai o le salamo mafua ona le mawhai o le salamo lo tāwhiofi o nala o lo tāwhiofi I me tonu lava I le vaai whaalitangata e le tonu I le atua pe o lo tāwhiofi se mea o ona sea o ona e wha pena ona mafua mai ona le tinga I se mea na whaia e le tangata ma le tangata o le mea ta o le loto o le whamangalo le lewhai mai e le fionga le atua a e le whamangalo atu le na tangata e le mawhai foi ona whamangalo mai e le atua I ai tātou. Haleluia. So lela e lunga o le tangata ia le pule lea ma le malosianga lea e mawhai e ona ia whamangalo ina le tangata e le taria ina le whamangalo ngā le atua longo winga e mawhai ona whai ona o whetala I le upo le atua lea ngā le ki lea e whasauloto mai ai le me tau o le loto e whamawalunga o le loto tinga ma le loto le whamangalo I lumo le tua a tu sa loto la tātou mai le vava whal tangata lea I le whamangalo atu mua I le tangata na sauni foi leo le tua e whasoa mai le whamangalo ngai tante mo mia leanga o lea e whamawalunga le tangata I le tua e mafua ai ona le mawhai ona o mai le leinga o tāpena I le tua ma le lawe inga le tua. Haleluia. So, o le tāua la lea, ina I o tātou iloan, a whai o iei fo I se mea o lo whapena, ona e tinga ai se tangata, na whai e se tangata wa e lesa o loto ai, ma e le mawai na file mu. Wo I Taimi, la whai. Aua leo tātou tāwhiofi ai se mea, e whapena ona vao I ai tātou malimanuia leo tāpena I le tua. Aua leo tāwhatanga ina se mea e whapena ona vao I ai le whamoe moe leo saunia le tua. Pea ona umai le fionga le tua. Aua leo tātalia ina se a ona e whapena ona tupu maola ma maua ai tutonu I ai tātou. E poloka ai ma vao I ai manuia ia ma le whamoe moe o saunia le tua mo tātou. Longo winga ave ese, ai a tātou ave ese longo winga la whai le whai o le loto, la whai me tonu le mai whal tangata, la whai ala o le tangata, ai o tātou saune talia ala o le atua. Haleluia, le ala na tonu ai whektalai ngā Yesu ia I la tono atu, ai whapea ono le te leo le angasala o tangata ia na mafua ai, ona o mai le oti whapea ia I la tono. A leo whektalai Yesu, a le salamo o tou, e whano lava o tou ia o tou ngasala. Ma fuisa ona o lo o ola I la tou, ai mo mia ono la tou whaise filifilinga a o lo o whiola pea.
Fai wi al tatou fa so e ne fiafi. O feo iai lo loto i le nei po. Feo iai o i lau savalinga ma le atua i nei vai tau. Le lopo lo taimi fau popo lea, le lopo lo toe aso, le lopo lo toe masina, le lopo lo toe tausanga lea. Ai o le fesili, ua mawhai ea ona e whaia se filifilinga mautu. La whai o wala, ai filifili ala o le atua. Me tonu ana e ta o le salamo, i liu fulitua mai ala leanga. Ai li liu atu e talia ala o le atua. Me tonu ana e ta o le salamo, la whai lo wha maulunga, wha mangalo, ai o ta filifili le alofa tu no le atua. Me tonu ana e ta o le salamo. Hallelujah. La whaia le talo, wha penao na whai wai tantou. Whapea foi o le avanoa le te fia whapenao na tuatua i le atua lo manaonga, tuatu i le atua lo tangata, tuatu i le atua lo le luaurunga lii, tuatu i le atua lo ainga. Te tonu o sauni le atua e umailo na file muma, umaile tali e tusai ma le manaonga. Ua fina ngalo ai le atua. Hallelujah. Ta maa whaatai mo lau upu i le nefiafi. Whaatai lo 𝚜𝚘𝚑𝚘𝚘 mai, whaatai lo manatu mai. Talo whapenao na ngalue atu lo mana e peo nei 𝚜𝚘𝚑𝚘 le nei po e ala i nei po kalami. E la vea i tangata, manu malo ina le tangata, tusa o loto ina le tangata. Avatu le manuia, avatu le ola, avatu le malamalama, avatu le saolotonga, avatu le file mu. Ya e maise o le whamanga longa wa e sta pena masaunia ke miso. La vea i se nganga, familia ina se nganga, manu malo ina se nganga lo matuta. Whamalo sia po iso o se tas, mo mia le malos tulu i mayante o e nefia. Anga le leila u fio i le nepo. Penaona, whamtai, ma familia la u fio le unanga, Global Kingdom TV matou whamnuia fo i leo paia, matou whamnuia i auna le atua o lo whapenao na ngafa ma le upo le atua ma le tala le lei e teriso. Whamnuia ia me fe au o le tala le lei missionary o whai evangelia o i la tō o lo whaia le ngā luenga o le whatala le leinga. Ia iai whaunga, ia iai le mana, ia mātala pai toa mo mia o te tala, ia manino le vai toluina o la upu ma malama le whiau o le salmo. Ina ia le whano le tangata e whalongo i le upu e olai. Ma la whai o na ala, ai filifili ala o le atua i. Taimi wa e tuina mai, o le taimi whaupopo, o le taimi o tuluki mai la o fio. E peo no mātou whalongo i whiau, taulongolongo mai ate oi le nei po. Anga lei whamluia tama i lo luko Israel. Whapula malavea i mawhaola i a Israel. Whaleo ngaina te mawhainga tangata whau leanga. Ma malo ma i lantou o lo whapenao na whasangatau i a Israel maona tangata. La vea i mai tangata o lo tau fie tangata fowale. Tangata Israelu ma tangata ese o lo whapenao na iai mai isi ko ia tuno o. Ia whapenao na maua e i lato uma le whaoltanga. E ala i le Mesia, e ala i a Yesu Keriso. Ina wa salamo le Israelu, salamo ma le tangata luese. Talia le li o le ola. Mantou whaatai le ne fiafi. I lo 𝚜𝚑𝚑𝚘𝚘 e me se fo o lo fina ngalo malama a o lo fina ngalo lofa fo i lea via le nei po ono Yesu. Amene ma amene. Ia tatou whasol, tatou whamanatu, tatou whamalosi na taulongolongo mai le fionga le atua le viafi e leanga leo le atua pasausaunga le nei po mwhai ngā malolonga. Ia anga le foi le atua te ina atu lo soifua malo wola. Le nava yaso i le lofa malanga leo le atua. Ia matatou toe wheiloa i ei foi. Tu sai ma le fina ngalo le atua. Pe au tau liat. Ai mo le fiafi.
fa'asoifo atu MŌLÍ o le ama agalelei le atua ona o le suafa o Iesu. Amene ma amene. Aleluia. Hey UP family, we are doing a $500 Mother's Day giveaway. To enter our giveaway, you have to be registered with UP Group Money. All you have to do is follow these 3 steps and you'll be in the draw to win $500 Mother's Day giveaway.